It's official. DLFM 106.9. Yamamo akwaba. Afie kasebo no enchiremu enie. Yansha kasebo na sene hyase emfamfiri apie matenum. Na nkra beto DL kasebo pono so echirim se ne anopa yada eye adwa dai. Eye kotorima aboseme ne da etoso dumieno emfempemieno ne aduonu enumonom. Enkra beto dwa echirimu am. Enkwenhyeblani bi asim ewa apie matenum mekire achem asafo. Eno ewa yekumase ne nkabopre mantem kwantempo no so a enipa miensa kana mu nyina ahwe mo ka hofro mienu bi yom de sisi no emu edin ye pam na yensem kire ni konti go fiabo yene ne din komo no wo kire mi sem eyade a eye heavy duty vehicle na registration eye DAF trailer eye na esukoku a na ede nam kwantempo no so na registration number no eye 6294-11 asai esi kwantempo no finfin a obiara ampe emwa na no ena kan ne kire mi sem cars ahodo a na wonom nam eye kumase ana everything kra pupuni mantem kwantempo no so no na ya tracks mienu baako eye Scania registration number no eye GS 6429-11 and afin so ye ho eye tipa track on registration number de enya de abetodwa echirim se ko bo eye car na asai esikona mekese no nipa maako miensa de team krana na wo nyina da ahwe mo nkwa nipa mienu so pre mo pre no emu edin ye pam na nkra ne chirim se ye ya nkwanhia ni sie ne no odin pa ne senti eye hyenkene na otwi eye Scania no ono de atomi hono ma no tumi ehwere ne nkwa ema mienu endrada na wonom so edi ma nyina woda wiase nyina ye hye ho fai be nso eti kai mu a omo mienu nyina so tim omo nyina da entimi anka gye ya mususu sem saa ma mienu we no omo ya dwadifo a na ka wonom ekwa kodidwa na mekese ne putupuru adwuma ye kwa bomaden akopɛ ono mekire Ghana National Fire Service eno omo eye bunsu command ena afinso so home police motor traffic and transport department MTT difo akopem ena afinso Ghana National Ambulance Service. Omusa kupia mesi amikese wa mwaden etia bibia etimi atodin. Na mekese no enka ne kire misem. Ade hye mahwe mo nkwa no perifo de mo abomade de omamu no akwa akwagu suhum abanya sabia wonom ekra wonom so. Eno achi nso nimpa mienu nso a wonom so prepre mo den no nso na yade ampanifo de makwagu ayar sabia wonom epre wonom nkwa. Na suhum police MTT MTTD asha se nhwem e de afade kudiente nam ho a enkwanhia wei etimi esino. Na yankwa homa no so ne yamma ye homoden sem yansa beka yansam twene ma ne boni otonkra edema yen ewo apie mantem afiri se de okwa aten de oba aten sabe anwuma ho nsu se da na esene wura no nti yankwa kontine kofi obonchen ne ne kodin komo ne misa ne se kontie na de asi ne kura wom ana se da bi ne kura nim ne yankwa tia ma no ba hodo a ode ebeso me ye de afa ho na ye boya homoden se yansa beka kontine nanso no ye bona homa no mugusua yegusua try se yensa ebetumi aka continue kufi obona sika de asie ni ahamachen Kwadwo say accident na doso ahamachen obe da sorry bia na chese accident na we yewu ba ku bia mete ye kra de na chese obi ne mba be ye 5 sese muni na omko aden na we say sisa titi o papa pasa no patutu 20 sa na nipa esode emma ekwa kodidwa o hyenkane nam ne ba bi kai say yesikwan finfin obi empem wa mene nkwanhia si ema nipa miensa omu nyina hwem ka hofro mienu so de bi omoda no emu oden na yebo ya homoden se yense beka ema ne boni kontini kofi obo na odi nsem we mu nkyiremu no ede asme fi sempanifo asem de okwa aten de oba aten de ogina hono mo no ene aten to do kofitira obeboa ye nso na watime de videos ni bia gusu na Ghana fo abehu de asie na nkasa pote na ya ne kontini kofi obo enko ni komo konti Nhyiraba akra mejodo. Nempom design. Akra adawroma yehu ye nemo ahmachi ina epreman to mianta san papa minya. Kofi boyemo ade apa na kofa ba ya amani pa miensa. Wode ma hwere mo kwa nkwanhie amani pa mienu so eprepre mo den e wa chema safo yi. Nhyiraba medasi na yenchen ne tefo na yehu nim do ye epreman to. Na inda ahmachi ne chende ejoda ahmachi. DLFM Yen intede oye kala kwenhye bi esi wo achema safo wo oye ebuakwa anafu kopon mu che ebuakwa South municipality mu na yen de tipa track bi oye DAF trailer bi and registration number no onam da ka na statement yen hu ahyensido di kanemo oye 6294-11
a koko wo ma kali wa se yesi oye kwansempon finfin woni ye akra de kumase kwansempon ewo achim asafo church ase na meeting na kali wa se yesi na chede ho behia da wutu di so na mpenfo ayehwe han e madam akonhye wesi oni na kali so na oye ada to tracks bi meche scania a ne kana mane ye GS 6429-11 ina oye ho tipa track bi no so the registration number yensen to manka ina minia Nhyiraba wada aka hye wada ki hye kali ma mekase amun mu hwa hyenkanye okita oye scania car na zi ehwo na no otoi ina mbesiafo ebien bi asusu da wo ye gotefo amoso wotofo ma amun mu hwa no wanka eje yimpo no namdo ema oye meche fire commander wo bunso ina afi so oye MTT commander wo suhum ina police adoma wo around no wotutem nkoko premu e wo sin ho e mobo ho mozen wuyi yimpe na mo da me din kaya ka wuyi ho no na chede yimpe be na de yimpe ba sa de wo de fo ma we won hwe onye na yimpe be na waka no so de wo ko premu e wo suhum government hospital wo ja ayelehwe ina afi so yimpe e ba sa wa to no so no suhum na wo won no mekase akwanhia o si inda machin ewo achimasafo ewe bu akwa south municipality no yimpa ebasa sabi we sinu so de wo ye suhum ayasabia police futie ma wale ye mo investigation wa hwe ekwan na modo a kali wa besie si ho ema mekase na machin a ye oda bobo ma yimpa ebasa wewu na efo to kwada onam da mo stretch no oye busy road nens no enam ho anyankwa ye ko program ho ye very careful because when I can contemporary because one of the biggest roads ever West Africa, Ghana count. And no, I wanted the straight a corners Nhyiraba from Suhuma, the best now for Bunso, a quanin yet enough from Oya Bunso Sadu call and you know a quanin yet. Only no a quanin and a quantum and cutting say, Claudia say, I penetrate the acquaintance of that. Yaka said the police for what was the way you cast no days for a quantum to other one. And the Japanese summer in the amateur, I also will see what matter for Bakwa South. Yimpa Ebasa, Oya Shen, can you get a scanner, triple tracker? In the Messiah, Biena, which is the way you go to full. I want the one KAJ, the Mikasi Watan and Asanando, Ninia. Conti, intimate to us, ya. Nadia Kofan Quenchana by and said track now says you can't fin and I go find Quenchia Bay. Nhyiraba the man not say, a tipper track and I want to say, oh yeah, daft trailer. No, what you see, a real content. No, and I go find Quenchia. Can't not say yes, or size when we load cocoa soon. And so size one, oh yeah, this 2 cars, oh yeah, but just a Scania, and no money GS 6429-11. And oh yeah, Miche, whole tipper tracking, almost no money because actually, can't know what it so was said, grants no, in 2 million number no. No, no, a tipper track and another daft a trillion of our seats when no, no, and Macala Quenchano or Similia. Continue, Miss O, Shankania, or the car no, echo sequin and Namson Quenchia no, or what he say. Sister, I shall know you. Eddie, you shall know you and Debia. I see there's a police for the chair, a soon police command, a police command, obey investigation in Pakan and the day. But as that's the intention in Nhyiraba. That one is the young in a cassette. Ebia, you that to go out to find maybe Obaba, no, Diano, a Quana Madame and I can't say, want to win the wood, Mamma make us say, Yimpa a bassa, I woke up at the baby with you, watching an animal Asanand, Minia. Conti, you better was a Panama boy him because we're dear tree. The better benkum and any fiber bound chain about Bejimuntrimu. Oh, ye, Nhyiraba. Any I would tea a man bonia or tonkra. Edema dear Cassiabo, our Piemantemo. Nedin at the container, Kufiobo, and what Ninkai, Sike, Yantua Cassiabonoso. Yantua Cassiaboneso and not chief of staff for Julius Debra Aton inside their fire acting CEO at the Magana Gold Board, yes, Sammy Gemfi, at their fire video be a tregu, a mountain, so not just and not a yes, Sammy Gemfi, at the US dollars nibi, and ma enkane a confor bar, as I said, your evangelist, a Patricia Odro Cranton, a yes, Yama, Dodron lady on the friend or a nanagrada, na ya dear more Jubilee House, and who say, ya dear, a
Sammy Jenfi edi skai ma grada o mabomodian say ombra chief of staff honum no mra mechire nsem ni mu de esi poten pa wo honum na yade a video ni beton monten so na timemfo say na Sammy Jenfi na sika wo kan de ama grada ni sika de say dọọso na ye nsem bebre na mafo ko bia ka na adwen o mu chire ma ye code of conduct a o mampani John Dramani Mahama edi betu ja say public officials for momodian na mu fendi juma sane ebeya akontabuo ne niam amoye ne betimi ada di pefe wo man ni mu na mache subanpa edi no tino code of conduct momodian na mu fendi juma na ade Sammy Jenfi ye de na chese code of conduct na ya ade a obre na sekra esan se adenti ana wo se wutimi yesa de ye de wa manu onyam hye entimi amba ye code of conduct na omampani John Dramani Mahama elanche ye no Ana budi ni na mami anaye. Family na mami. Na mami. DLFM. Honorable. Sammy Jenfi. Say Monday. Mommy, Eni ya wuti ye ya bra honorable Sammy Jenfi kan US dollars yi di ama nana grada se de evangelist Mrs Patricia Odro Cranton esiama na enu achi ana nana grada hu se ne ma ekoso social media no so bia kan na adwen no ana no so ba monten so ebe kire nsemu ye jimi ye ho ane ba Sammy Jenfi me call nchen wampamo me DLFM. Me pane papa chau wampamo me pane mama chau wampamo me ochia me otu me fo owie ya alkono na me so na tadi sa me sia Yesu magic fuel magic dollars ochira ne kai mu na me kro obi se sika me mani na na no do ma me bi oye nipa he deserves to give me and I need more that's the emerald more God Sadia noa ne ba Sammy Jenfi ayama me no o de win me heart because e go bia na o be ye ne bone a o hia wo be wani mo Debbie by upon the nipa be twa me no asem cut and paste e man ko viral o hia me DLFM. agrada o man mra sabe matofo yi pamu obia o se mo agrada Eni ya wuti ye Mrs Patricia Odro Cranton esiama dodo na efreno na nagrada na ochema skano wasre ane ede amano no no krobi sre ni ska o de manu nti we de bone ben ana wo ho Kwadwo bono ben na wo ho ozi bone bia ni woni me de ntie ma na ye bone no ene se anya do kwesi dibia se wo so man a wo ma wo bra se de obia bono keke evize nipa na ho e wo mimpa ebi kwana yo no ani sika enye o mani sika nso once I de wa kwesi akonwa so saa ne de nyame no kure ni na ma bi wo ha ye nye wo hwe dollars na egu ka ni mu a asa ana Ghana for ye brese ya what ye wo ha no na sira da pa dollars begu ni fie bebre hu nsensam saa bosumi no mpe ban ba ye dollars sei egu kobra ne kam na e nwanwa agrada so se na so oye konfo Ghana no me say yes sisi mi hu de me nka no ahwe me nya asem isi ye di agro as wo man enipa tumi askam Ghana de hye age wo musem sika bi no mu nam so wu okrom a ama ya ntuma ya na hwe na so ye sofo na nipa egu asori dem honum ntitam na ye konfo na mu ni Ghana ha sika woni bibi Ghana na de ba ya na aye no se ja se ye ne a ene ye pe se Ghana ni de otunufu a wonti e MPP ne ye ni si enden asa na be ye nti de be hunu kura de enya hohwe ye nkoye no makasebo no wan sika yanto akasebo se enko pie man awa sen ene potem eno no egwo eye asen of mensenem ewo finfi mantem na nkra betodwa echirim a ene adwa dai kotoni ma bosme ne da taso dumienu emfempe mienu ne aduonu enomo enkwanhyiasi ahamachinya da emanipa maako ensia tim kranana wonu mu nyina da etimi ahwe mo kwa
ewo asen eye brasiako eno no ewo asen of mensenem ewo finfin mantena kan ya kire mi se you turn bus bi ena ne tipa track ade kwa yantem ahomachi we ya enam so ma nipa mako nsia wone mu nyina da ahwe mo nkwa foforo pi na so na pepra wasan kwanhye yi mu a ha adwenyi pa ne yenkote ne hodo twegu ma nkwanhye ni si ade hye bi ko ho no mu a na wonom eboa epegepege nipa na wono efri mu no DLFM. Charlie, woman uncle for ambulance. Charlie, come for crime, why? Ose, don't you miss Charlie? Charlie, obi mama yen so mu ne fa nko why? Omo me da mama yen fa bi mu ne fa nko. Enti dede ya wuti ye eya homachen. Emra nkwanhia asi awo asen of mensin mu a enam so bani pansia. Ahwere wodom nkwa bebre nso aprepre nkwanhia we mu na sika awreho. Sa homachen a ahye mienu na nya nkwanhia. Yefane sa ahye miensa kura. Epie mantem nimpa mienu awu, nimpa miensa awu. Mienu so aprepra. Asen ne potem Central Region so 6 awu. Ene mu beye de wo ho nso epra pra mo apanimu oden pa. Kwadwo hwe sane ka yi da honom pa kyese atetia pa nti da bia ye be sori ne atese akwanhye asi da bia ade ya se kobrane be so da no pa adwade na onye bone bia se bo foka atukwan atue sika mahyenkane se go kwaba na nam obi mfumuso wonti na Ghana de hye bia wonya mfumuso bia ebinum kwa mo na mo ye blood winner e de mabusua mo nyina wu ene ya sese amekese nimpa 9 6 plus 3 nya 9 omo nyina wu anopa ya adan ise no utu kwan kra na yam hyehyew esan se wo koyi krampo den na besi ayi me wo fa se to nyum bi o se ya Ghana metewa na mayedin se kwa miampedu ne boye ama Ghana metewa na mayedin so nya bibio ni nyina ya nsem ko a ya te o manyim de bia adan kwanhia no patututu ente se nipa dodo sei atimi awu kurum ha adan bone be ne ya hyenkafo no bi no okuruma ti se na enye gya hyehye na kyese ya kwanhia se enu mienu na ekoso wo manyi mu sikala wen se nipa nsa hwe Enti bra Facebook no so a DLFM 106.9 na bra be hwe enipa pa homachen kwanhia tumi asi awa sen nof mensin ni mu a wono magugu da fom no awre ko mema kantina honam omunya hwe etu kwan keke na yiton bus eni tipa track akwakwehia ema nimpa ni mu mako nsia me hwese de bus na tete aye ye ama Ghana metewa na ma yedin ampa o wow sika yanku ya ni why Yantoa kase abone so na eyetimemfo mu odi ya so ewo ye Upper Dencha West District ewo mfimfini mantemu to amonsa e de afra ban san so no modi adeslede to amanim so mbomodi an se eye galamse niama na ekoso wo honom no he mo potem ni o matena ye yo makasa mabra abokrampo no e da sanye mu ebi mu so kirema ya ade a NDC amanyoko no ye mpanifo bi nso so eboa ama ye galamse yetimi akoso esan sa de nti ana muntimi ensi anokwan asese omunsu amobenu momumfo ni na etimi asese yo matena ye de baabia aye basabasa e de amawam sese nsuo to na omyam hyehyewam esan se eye galamse ni ntino nsuo ne tope na kyese ho ni na eyi ni na ebo omodem ne ade ha adwenye papa iso omuwo mufie krampo na omuso nti nkebe ya nka ban bomodin na ye bibi efefa ho se ebe ya krampo na
twa eye galamsey yi mu na emo memrami so wo hanu ma betimi dia aboa na oye galamsey no matimi afam na kwan so etimi aye no so beboa sanso no mo sra ya police for so mmomode na munye hwehwemu enfafa ye endi samanyo company for na mo so aboa na galamsey na etimi akoso no sane be yo betimi achewom na omo so omo so ehye galamsey ni mu no so no betimi di o magina eye emrana no Nje how is when say is so say a basic man we share galamsey no we by iskana say nje no e ya go to for me no always since ya na ba ha say so ni use sis ya e na ba because man say to ga ka ngwa en sidan ye mi ba e boni since ya put my one say ntauma we no we sagala no so on me be insurance kan man insurance de ila go to me afa akwa de anje de e no be ba sa on we go suppose that is na insurance to me from no we go see na ba sa galamsey fu ya so on wa say on we gbe mo insurance pa no on we insurance fa na dia na say gban gwan we ya ma cancer fu ba fa mo ma shi so after say kan mo on we shi say be say fine we ye mo gban pa insurance de kan we sin na say ba mo ko insurance na be ya say so bi to kasi ya insurance to ne afima ko mo de kana mo bira no muni uni se bia wa eduma na wo ye no mo wi a house about to ne ba ne se ko ni akọ me ta tele de no fi sa se so ni si ko ma dia a ne so to media e ba woni na tele ne wo se so ni si ko pa dia so ni ba ha no ni shi da ne a ha ba du ba ko ya sa so na ba do yi ba se ya e bia ndo ka ne ne ya ibu be ka no to mi akọ ka na ko la na usa unya kanu and then sada na konsa ka konsa en kansa fan sin na nti ya kamen ko anka tie na mo block no ya kamen ko anka ba na me bibi na wa ma enso nya kwan na nya na mo no eni ya uti ye eyetimemfo amodi ya so ewo Upper Dentra West District ewo Infinity Mountain mu yantu akase yabon so ne yenyina mum ewo piemente mu na ma shebe dwane ede ma de hia wonom ewo new jabin enough abeto mpesua so ewo piemente nim eya nana osei Agyei etimi disikabotene 5000 Ghana cedis aka ne sikam 50 million ede akwa St Joseph Catholic Hospital eno no ewo piemente mu esanso edi street light ahodom bottled water efins eya toiletries niam ahodo a yede etimi digya ye nan ena efins eya anom de dokodoko bi ka ho a emu de party sebe anomanam na mra oswafo anase me parliament ka se na wo kire mi sem sa na monto watue no opese sika no etimi eboa na abatan a wonom ekwakwaja rehwe ewo St Joseph Catholic Hospital no wonom nya sika etimi mfanyi wo mo ho no sika we etimi so omase ne boa na wonom etimi eyi wo mo ho wakase kire mi sem bottle water hodo and afi ne ma hodo am wonom kwaja na yo betumi de sesi wo mo ho ne anomde ne nyina no so betumi aboa emema wonom madada nufu anu sa moma pomode mapaboa moma setenem etimi akonkane ona bo kase na ochirim se street lights no so beboa ema homba monsem etimi akoso yem ewo St Joseph Catholic Hospital na boa ma hodom ayehreyi na homba monsem etimi akonkan emra oni ensem training continue kofi abo kase na ochirim se wo hwe Mother's Day dwumade a mudie na eyade a emu odepa sabe anomanam na ma agwa papa magana mpuntu atumi abaye pa ne senti ono nkoa entimi hye ne dem ene na yere ene wone mama enje o mani kuto masabe abaten bia wo maboa mempunto etimi aba ne peso aso no wonom ebeda kwankwane senti ene we kan akoma otimi kwa adoye kese a etesa edema St Joseph Catholic Hospital no nana osei Agyei echiremisem obakwa so a bonimpatem ehwo ne machiban etimi abotitiru ene ma magina mo na sabe betumi aboa nete sabe ye kampotem ahodo ne mensena ahodo am empunto ekode mama ene yankrankra ebekwa kwaye nim dwaben nof abato mpesu asom nana osei Agyei di semsei etuyensem training continue kofi obo enim. Today is a special day in the lives of our mothers. Enyina yenim eniema ye mamem ego through and sana yenyina ye wiasi yaba bontin. It is not an easy journey. It takes the grace of God to go through that 9 months of a journey before ansana nyame adom yaba ama ye mame afa ne ho enso afa ye ho. So today being a special day, I decided to also go round and also touch the lives of our mothers. And komso munya ya komso abontin amunyo mama Mother's Day. So ebia na ne ho jojo no ebia na wawo it went me ama. It
And then by I just want to touch the lives of the mothers in our constituency. And you say, and near my DLFM 106.9. You brought drinks, you brought shoe. Pasan donate cash. I'm on 5,000 Ghana cedis. Say omofa and to hospital no, and so account mo. And then near my day, Udibo moa a doso and a Diabetes hospital no. But being the MPR, me work constituency mo there is not going to be the last support at the hospital. Any I would take up Piemo, our new job in South, about to pay us or no, and a year we don't match between the ding Edna or say, Agyei and our training cane. And what train so and a cradia, as somewhat or no, and a year head. At the match children's war no, I was St. Joseph Catholic Hospital and also Edgenam. A 7 penny for the moon, Edja Chediano, Edna Siakasia, Edimam, Unimiam for Nana or say, Jim said, why no, at the papa and senti, a full no mebwa. Na Saint Catholic Hospital no omuntimi enyamwapa wakasa kyerem sem omuhinyamwapa papa ne senti Ghana de hye mudidi a monkai Saint Catholic Hospital ne free se meke se omuhinyamwapa papa titru ene baabi a emafande omuturu betunti omuhinyamwapa de sensei ede to edwa ene eye enije dakese emayen isan se eye emma eda na emma eda mama na nyetra keke na mum mayi odo a chance to say a train intino nedi kan aseda na yede bema honorable any team e kan hu nyina Osha Hospital ha one of the challenges ye wo ene enkwala hwe me san se me wo enkwala mu enkwala kota omobedem ene omompasem e ya na e ha adwen chese hinges ana niema ekutekuta mpa no bebre asai enti se wan hwe ni ya na akwala bi e fi mpa no so abofom e ha dream bebre ebiemu nso abatan a ede omumaba no bebi a omubeda eya na eya ahomete ha we nyina eye hawa wo ewo ho a ye hwe kwan a ye befa so a ye betimi de esi me nka nkwa eche no kre esan tie nyina enye painting no obi ba obetimi atua na fefefa akọ obi nso ba eya na eye den etode bia ne omubedi kra no age nurse fo eye yiska e de ape eduane ama no enti no honorable ba oba ye tanya no bebre na te se maternity hospital ba be wa fa ne ho afa ne ba na afie kọ no aya asem esan se onya sika a odi betua oba no kids ward female ward male ward baby a hospital have departments bia was a challenge no because obeba obewie no enro ne nema ye use man no na afi ne tua no ayedin enti no sa particular problem dey e wo baby a unit bia e was a challenge no enti honorable ba oba and area me aboa yen bebre san se enema a ode ba ye no ebetimi ajojo madasi akoma e yodo e na we ya chen afi so sika esombo a ode ba ye betimi e de aboa omo ntumi ntua omo bills no ama omo nso akofia akoka omo abusuafo ene ya woti ye eya Claudia Asamwa ono kopie mum e wo St Joseph Catholic Hospital no ene ye penipa odabia ya wono mede mofra no eto no emu nkyeremu ne de asommu ni kwakura mu no ena women's organizer ede ma new jabin enough abato mpesu aso bibia majoko ne timum eye dollar kwashi ensa da beso bokese ede ma Ghana batan nyina bo mabaso kyeremu se endrada ema nyina da pon a na ye hye ne wiase nyina no ayade a ehu hinya pa efrisem Ghana ma ebre papa ne senti ode atudwa sem ema nkwaso anya dwumaden omonkwaso am omukrunom ewadeyem eni sika fam nyina da afenso kyeremu a afi na abewo amoni na wafisem batete enya semkuma wonso so awawo na watete o ma dum pempenso de osime wo na wo kɔ na mum ma hye ase amoma susade mama de na mtete moma ne yefise o ma ne daache eye mofro no so de semse ede tudwa ahwe ema menua ma ne me ma menom se ene ye ema dai ma ye nyina ye ho etiri nkwa ye ho afihia pa ema ye ho awoda pa kire se ema da de ansana ye bedi ema da be ye wode no eje se watete wo ba yi enu ntimi koso hyimu kana se ye nya ye manyinyi ni de afei na ebi so ebe wo no ye nguso emfa ye ho enhye nyamesuro mu na nyame ema ye nyansa
miensa a emudo ne mfa ntete yemma se wo ba edi yi a oso wo asomdue na yaye emai a ye efieti no yemre ye ho ase nso a ye ne ye mada no ema ye kunum ene ye ma a ewo fie ne mfa odo entete wom me ye wo ba a me da MPP ano wo no dwabe nof enti mesre emai wo no dwabe nof nyina ase moma ye mfa ahobrase entete yemma ne mfa ahobrase nso eni oman no eni omo enkura amama omo enkura hyese ene omo entimi ne yen eni ewo fie nanso enka hoda ebekoso abompaye ama omo se ewade na enka omo ho na onye omo free ayare mu na omo ayaresa na afese ne no no mo na ha omo ne nyina ebedi ewo fie na aye akono ene asomdue so eni a wotie ukopie mu ewo new Dwaben north abato mpesu so onom ene ye ema dom eye anoboaboafo edema MPP oseno kokruka manyuko ni dindi eye Dora Kwashi ena wote ne nkan we na kasebo no ye gina we sunu ya kenkan madwenche ne bedi asom na yakoye nim we efri piaga na wochire mi say hey dollar man Sammy Jamfi Ghana for hwe pa ene sikapa na dollars ne gu ka mu sisira da pa de ba ye wokan bi ti we de wo de abade a wo de abewo so pam Richard ahwe ena wochire mi so hwe live edi free great station man na ye DJ Ghana man fidie ne so ena kasebo no Ghana de hye nyina eti edi free say Adwoa Agyei Sikapa ene Nhyiraba Kwadwo Sammy bi kasebo no emu de pa sa no manama ene ehunsuo mponi kasebo mu de pa yada se na wase ntia kese nkoma efia sugar se watimi anwini award kese entesa we de na Ghana ba bia awu ama no obatia ne say good morning Ghana ene nyasem kumefia ye nya so yenim de betimesi yenim no pam Kobi asam watem so good afternoon Nhyiraba ene Adwoa Agyei Sikapa se kasebo no great papa emu odo ne ebo adwumade yanso yada se Kofi Parliament ene wo kire mi se Ghana hyenkafo driver banza for adults wo kuma na mukunkum ye kekem na nyemboni bia ye ohwe life edi free agona bobi kuma ye da se senior we nso every chief of staff Charles Mante ehwe life edi free US mountain so no wo kire mi se Sammy Jamfi ene moto a watue ye sebe emofra agro na wadei ede suba na wade na de ade a waye de nyame no rekure ne se Ghana fo nyina di yaw na distractive evisenko nkan kure free sem asotwe bi esafata no se mo de ba no papa we de hu nya se betwentwen so akora visem MPP amanya okwe betena manga na benwa so be ye ne mabasabasa Ghana fo ho kire we ye pa na so ne manya kwanya ebe so Ghana mampani e the code of conduct mpo dia pa enu bo so mpo na Sammy Jamfi okofa dollars e de agu ka ma chichama agrada yi Sammy mpenifo ntwe waso pa na tena hwe ade a wepe ho we every Charles Mante chief of staff e the free US e month ne so ntisika abjentra ne ye de asi na sa ye be sore so no DJ Afiba so wo birthday bi na manya ene na woda na de obaye mi fie ha no wa hwe amaso be ye hyepam we ye happy birthday eko ediamam eye Christine na we nye wa woda nti efri sister dwase yen kan kira wo so do papa na se de wa ho fe no wani mudua ne tem hwe se de wa chia wa no kakra sa na wani aba ne gusi sa na ahofa so no in fact yankopon ato no bo aso asiesiu endra so ye ma nyina da pon na ye hye nti wo yankopon nye okese wate se ne endrada mudi mu nyina ma woda na na ya wo birthday ne de ahofa ya mi nhyira wo pa Christian yankopon nhyira no nye okese papa mfa mfira adumu na onfa nkwadum we every sister Grace ena wase yemfa woda kese we na yemfa ema wo kase bo no ye de asi na fia shiga no wasam kana se o de kruwa na mfia hapa na de I said the baby abefa bi wa hempa e betua to wo so so wa jama ye nyina meboa and wa ha betua ho tax ana meboa fia nothing do betua tax da betua tax ama no wabo adwumaden pa nti e bo na ba so ho I had nti na so yankopon ya adoma na DJ Afiba na woda nti yankopon ya adoma bi won ha drive no so no sa woni mi silver lady minim ne papa na ne ye dey papa no sa Papa no ampeni ampa Silver lady. fayetu Abewa ha. enti sata ma no du a DJ Afiba ene sa wakai ma woda ndi ode ye me manimu a eye white yesrasra metrima me fu dwene force no every DJ Afiba nchen ena fia sugar kan wasi metri hu nyina da ne brown enti we e kire din principality and powers na be ye adwuma wa Afiba so ni mo chon hwa de we pen enti mo mpesa mo ba no betimi aba achede bia ho nso a mo mfamra ne mfa mo na ba so bi so wo bo adwuma den pam ye kwe hu na eba
Adwoa Silky. Achire muhima. Enfifi muhima. Radio mu yasantua. Enkacha hima. Oh, Michael Jackson. One better na say odijuma de be na eba. DLFM. Ene da ben. Ene Juada. De Ene Juada. Bibiabi. Oh, okay. And then for daddy and kasanka daddy so. Daddy programmer. And ti wa ma mesi program wo de wa ha ho visa no so ye ma woda. Nti na Adwoa Silky na pamfo. Sexy journalist ne kwame afum. Wona mo ba o. Nti na ma ye tie fo nse ye be kra won. O se kra. Di ameje so ayata krade kodwokrom. Twa be wo de hye konkron. Nhyiraba Kwadwo Sammy bia ma hoteden ene ehunsuo mpani aye hunu mienu. Esantemo mene. Adwoa Agyei Sikapa. Yaba mo nyina monitia. Ade hye de moja na Adwoa Silky. Midimafo.